ikipat diu tam ola iti diham ikipat diu tam ipiti di tam ikipat jing diu tam le Pan tau te akhut le tu ni tha pen hi delta khat Google Meet a hi topic jang am point nang hon question an bol diu question na bol dong ja je ki ho diu question na ne lo wa le nga ajing diu hen na ama se pen in koi tabang question hen dong nom nom chun hen dong ben lang cha ko na cha ban ba nai chi do la na za thei wa hello ka sa thei ve ai le ipi sei du ham question na lo ham topic san hin dong so guys question am lo le topic chu thei lo de hin na group ma na he nom na do nom dim se zo se chu to a hi hang ta alam lo halan bo theu de na he nom ho lenga deu tam le sai num na nei lo ham sai num na nei lo le ken question ka do no me nang hin dong jeng la nang apa ning ki panute kaya hi ka downline ho khan hin phone number hi ti seidam ain kutia choice ama hin number atha khare ke choi pha na hi chi number atha pa hi ka khial pi nu ka bol do mo khe chi hi I lo a pham a phone pa chu sim alui pa chu chu head lu te te ngai di chu aje chu phone number change di yong le verification ngai ding na a phone number lui pa ma chu verification ngai te te alui pa chu hi lawong na alui pa hi koma an uma ai chu ama hin sim tha choi pa na hi ain ku te na aju chi number chu ale choi ket pha wa chu ka phone number tha pa hi to hi chi number pa hi ka hial nu mo ya ka hial thai lo ho ka ti chu ain ku ten ama number register bon na ain ku ten aman pen chu hi lawong ka ti chu khom lo ham khom lo chu ama hi lam kala umu ain ku te hi ukhur district langa umona asim chu ngai te te di ya na lang khana ai cha phone to address ding ka het hilawa hele verification alwi pa chu bol kit ngai de na chu pha confirm ai wanga yam tia te kana chu asim pa chu athimo mong ta ai lawal amang mong e atha jang akibang bang ke le thai te poi ai lawala number chu amang mong hiya le disco na lu ding disco to pita ko delta te disco join ding abale ticket la ding chi ticket na ko ko team ho ko ma ke ho pya la mon in help pi theu na ai le asim chu to ho ain ku te ko ma chu
among tai aum te he tia khu I zo sei thei lo ham sei chu sei thei ya chu tia problem upai ke ham na boi pi zo lo mo mong de le chun tia chun sei thei chu a sei do na number lui pa chu na chang chu hungai mei thei aba na refer sorry na refer did zong na chang chu hungai am hon sab ticket na la de am ho ko ma chu na refer id na phone number lui pa chu samina hela am hon hin bole le ventin to a hi na number ham phem khadan khial thei tai ti wa la am hon number pen chu hi zong le ipi ha verification ki bol thei na amo apan amo na bol to par cha chu bol thei okay ai le ama ji kadang line pa chun ama phone na discord channel account kha wa hon te ngai ta chula na ngai te ri khat ngai te ri ai lawa le nang phone na nang chuna discord account na ya le chala ticket na la na bol ki jing thei cha okay ai hapa ek chu he hoi ta ka hen num tu ma sanga yong ai mi ho khat ana asim chu ama mina ne kila lo na aje chu ai ma mina kila ho chei le asim card iman sa ham athia thi thei lo ya gar iman sa yong le a numbers ki bang ba ki le thei ya na officer ewa ma chu black ho ham thiam khana ma mina la lo ya chu hung mo thi ta chu ma chu black nga la a thi ya chu officer cha le a number ki bang ki le thei thalo na je pa na cha ma chung ka delta thita zong a ki chai thai tin le wa nga ka sei banga de disco na ticket ala delta disco na ko team hota ki ho le cha chu ko team hon refer id to head kilo phone number alui pa chuna a submit na cha chu mon an cha chu to hi na khial thei tai na number tha pa chu ati wa hele a khial jing thei ki na apa ke a hi ti chu to hi ka ko ma ti le ke ho ko ma pa ka downline pa hi ain ko te hen hi chi a number an hon delta account na an number pa chu ain ko ten ukhrul district langa ki nung pu pha wa chu a WhatsApp account bang chu WhatsApp ma ki sign in thaya na ama phone na ho okay ka het verification pass na WhatsApp man ya chu hi thei ole ai yam tia ukhrul district langa ho chu hung ta ka ang chu man jing thei chila ai lo wa hi la anga do zo lo wa le ka sei banga chu na a bol di okay chu tia chu verification chu WhatsApp ma global universal la ho ka try le bang hi thaya all number pa chu athuma sana all number zawa new number pa ka paste tu na chi zo zawa ichi ama WhatsApp number alui pa chu ama phone na ka sign in ki na ta chu verification ka tho zo zawa ka complete sa gut ba chu verification complete chu ati ai ba abana chu next step chu po thei mong lo na asim chu ne sei ma ba ama phone na detect te ngai khat chu hu hi dian ham ka ti hu hi dei wa nga chu alui pa chu WhatsApp ma man na lai le chini thei ding na verification pa ka ti sign in pa na la sign in aje chu delta te hin amo hin supplementary mode ki di khadang ko ho to hi chi pen khu core team te support mong support a ko na ki bol do thei na ai chi chu hung hin ten supplementary mode ki khara ko yo na ye core team ho a ko na te kare ne details ho hi ta bo na provide thia hele chu amon an bol wa le cha ko na chu problem ho chu solve do thei na ai ama hin solo amai ya one k ho ati mind do ta to ai phone number tha ka register bidding chu 1k na la tinga 6 months obe an mind do ta ya amai mo ai ti jai ka lung kham ti ji ka ti kholo bi chu mining chu bol thei phana hele sign in pa chana WhatsApp ma pra cha bol thia le chun a bola te ka phone number chu yam tian ko tiang phat le a khial le thei yam ta chu nga do nom lo wa hele ka sei banga chana disco na cham lu an langa ba le ticket ho general a khon hiti me ti le chin tem khat delta te core team hong hoita active chu cholam panga na solve cha cha ya ai le amo in 1 year sim phone number kha be khial thei ki ti khat asai pa hoi 1 year hi
coming January langa kung hiting ham hello tua hichi chu masanga chu phone number share de kum khat ani hi ana hichi zawa chu update khat an bol win 3 months zo ha 6 months ha 3 months le kilom them ba hial jing thai na 3 months ha 6 months ha khat ve ta an hial kitab chu apai chu le ke problem hi chan chu he guys no ho adang dang ki do wo min thang Stephen ting hang soi zang gul hal hang mangcha mangcha le po nên xây nung này lâu lắm. Ô, phật hình cho mẹ phật hàng lâu. Ê ha, cái hẹp. Xây đứng này lâu lắm. Cái phật năn đồng ta đi với nghe lôi cái hồ. Ý chí cái hình ý bắn sải hạt bằng ba hea lon là gì cái hea. Bol ji dong ka het lo pen lo hoi ti ham long ka het lo na mi nan bol ho ka bol dong la ka het team hin tin ti dan cho pen hi hoi la ya khu ki via ai lo le hoi ti khu pen hi ya ale pt ki sei da mo keval tai so khu ki via ji hai pt ham ka het team hi hin sei tari win na amo mga na blind pa kun na sei pi lo cho to bang basic ho be cho kare Amazon a chom be am na la ma hi a jong i sei pi kha lo chu la khat ve i hat lu chu hi ana che advertise na bat ji le a phai ta 80 na to kilo in tai va mi bol ka bat le kilo kit lo na kalung dong a le ni ka de chu na balance chu ne nom le app sa ko na lut phat la na chung langa pi ha achat khanum de ta chung lang pen na ti pen ku delta coin mining bol pau chu ku na balance na ai le x video ki va pa chui la ma ho hin delta hi market value of masanga hi tham khat revenue income ki holden thei thing ba x video ko ya na ti ku achom bia me ya te yang hello optional me ya na ige na hele revenue pa chu advertise ge vet chu ya de ma ya na amo chun tham khat chu sei ta ita huna video ho ve li bat phat la poi num pen khula ipya ki mangta chu ka sei chula hi chi video na vet na ko na poi num pa ho hi chu US dollar revenue pa chu ahum do na ding ho point hi na Iti ko US dollar hong ki convert ji monthly settlement hong ji ya cha ho ki claim ji ya ala khana se na ads video ho hi chuti ta revenue tan nong hello pichu ja kana chu video ja khatna ba cha ya ko $1 thing lo mai thei na ai chi yo tu ni gyal dan wa tu ads video hi min sum tam ta mu hi so hello pichu video ja khat jani ham ka ha poi masanga ta ka hi sab dana chi za ra khat ya to ka ha ta ya tam tan va cha phala $1 ho be thong hi jin lai bo ai wa nga delta te hin pi ha mo hi fair mining dang to ki bang he ben mining dang ho khati le pi ha alhang pia hi crypto ho mining ho hi ads video ji be ta atam zo he na khan le ni chu lo be ta alhang pia chum su ki ya aw mo khoi wa na hi le a video compulsory chu te kala chu mining me de phale na ga me le a mining chu nami na claim do masanga video hong ki play di he video chu na vet chai ding 1 minute ham 2 minute ham ka ha poi lo le 5-10 second ham ka ha poi he chi khu a video revenue hong kho ama ho khun a revenue ho akoi jeng wa na mining developer ho khun ake koi wa he chi project ho maintenance ho ading aman wa ai lo wala adang chu ka ha poi ama ho ni pya man tam ki heta lo ya na delta te nei le optional me mia koi chu delta mining na ga bol dinga kho ads video gavet te ngai lo ya na achom biang ai wanga chu ads video pa hona ga na hala amahon 60% e ho IPO 40% ko amo ho khunam na revenue pa ads video revenue pa he chu amahon ipiha marketing ho ipihan man de chu aje chu mining ho jang hi sumlu thi chu free a ke mo bot lo ya na
ai wa nga heading khat chu ads revenue pian jong hi new year lang lo khun 70% ho vela an in share kit du chu to ai 60% e hoi chan ads video pa khuna 40% amo ho ya amo khuna am ya ai le new year lang lo khun 75% ti ho ai in pi kit du amo khuna to 25% man khat bom di chu chu aje chu mining na bol kha lo mai tha mining dang ho ang tam ta ka bol lo ya masang ka bol ya na amo ho hi I khat pe ni chu athil bol dan hi na adang dang to te denga transparent aban le fair pen na ads video pa chu achom bia na dollar na ads video akona chu revenue pa chu chipa chu achom bia dollar la hungom ding hi chi pen chu isaram khan nga hane na ki withdraw jing theina te kana e ho chun le themta cha bo ki nei mai thea mi abang khat chun follower tam ta nei ho chun nom ta $10 $20 amu ta chu ads video kana hi chong ha ki withdraw ta chu I hon he lo nga na delta chu ti la market chong lu ni chu hung sot na lai de na ole to an do pa chu avelin a chaina ni sei lang delta coin pen mining ni bol pa chu delta coin hi na yaps an lu phal achung langa ho achung lang pe pe hom ve ta yaps na hon le chi chat yeng ve ta na phem khat o lo le phem khat number khat chang hi cha pa ko ya ele video pa achom bele he chu video pa ko achom bele revenue na chu khu dollar la pi na kan ha tin ti voi I khat chu hi jing chu ke pa me ke la una la chu meeting group ma meeting ring na tiu le chu ka nga ke hadang ile tai ka mu de kella mining board sanga meeting join ha adam ka meeting la nan join thei thobin ka the I thought AP hum ka he ai chun hen no ban nei po le nan he adang aban in chi ki taw te le na ole adang nom hindong te le aban ban chiu te question ataf lang a hero la sang lang hindong theidum leo chun phadi hiya ichi tho mai ho hi ka ha interest lo ya na ai wa ga thang pia mi boi na chu chu hiya na ke chun flea market ai lo wala ipiti token hung release jam ai lo wala delta mining to 3 no verification ep ham ai lo le ICP blockchain hi ipita ICP blockchain a ke operate hi ipiti ham ti ho tabang nin dong le to kadung lu de ya ai che kho lo pi cha lang pia mining bolo hi new comer tabang ngani hi wa na e cho e ho ni he pha lo di alang pia chu mining hoi lai ham balance hoi lai ham ti ho chu I boi na hi di ya na che kho di lo pi chu nong kit wala aban bani ai le sar pak kha group man hin ta doji ho iga sim ji ting le khalen ni ho abang se le 10 millions 10 millions pa ha 10 millions lang chan chu hin ta ka wa chu mining chu chi na lai de ham hello le 5 million so pha jong le market anmo open jeng du ham ti ho chu na do pa chu 10 million na ti chu khat he ta po so an sim hiya na delta te hi ama ho hin ti sai de ha white paper anei wa road map wang anei lo na road map ki ti chu pham dia hele promise ta bang cho hit pi ha hichini la hin hichika bol de hichini la hichika bol de ti ho kho road map hiya na ala pia road map jang hi mining hin da dang da nei jong le azui chat lo piu chu delay hung ji na delay hung jin tin ai wa nga chu white paper itia le chun white paper chu a part of road map ta bang hiang hiya na
amo hin a white paper ni simba la ra white paper kan jui su ke do hiya he chala ya kho mo khun market hiti phar phana kalan deu tio a sai lo hiya na e bang white paper chi amo piha vision chu ma hiya na to anang na sei pen chu 10 million population ti ha piha aya hi chu population hi chu to hi chi tung chang thu hi to hi arhang pia min delta he market iti lulut diam ati jiu chu na market iti lulut diam ati jiu chu aile chu kin disco na moderator admin ho to ka ki hoda na aje chu kirong mining kana bol tira study kana ha bol hi ana tulanga ka bol talo pu ka het tabang thim nge nei pha na hi hechalaya mon sei chu market hung lu ne dinga hi amo en population hi at least 9 million hilo 10 million ho tabang hile atiwa na chu a hi le chun tuai hi 5 piha half million pha nai lo cho ai le chun gai sab le chun 9 million 10 million star 10 million san pha le dinga chu mi zan hung lu dem na sei thei hilo to half million pha na 1 million pha nai lo cho ai wanga sei thei hilo ya maybe kum kina pana khu hung gang mai thei na aji chamon to hi marketing nga bolo hela numta 5 lakhs population ni valo ta ya na acha sam kha jole kon marketing one bol diu ya na mon all alan pat diu ya chu ya to chu ka sai nom chu delta hi itile market lu dhiam ti na hi ya na ele moderator ho ta kon ki ho na cha mon at least 10 million population be hele ati ho cho 9 helo 10 ti ho na khotele chun gai sab de chun to 1/2 million be hiu cho 1 million pha na khotele chun non iki sab de hiang cho ko mi jan hong lu dem ipiti dem na population cho aje cho mo chun men net pha la kon flea market ki di khar kho boi piu cho mo hin chi pa yong chun te pe pe ba flea market iti amo hin khar cho digital payment currency to de sei de ha pai te jong kho gai sab la chun digital payment currency de tiu cho ana tiu wa ai le amo hin digital payment currency ta pe ha kimang thailo exchange sa ki li sa crypto coin ta ba jing ta cho pai yong kho te kana cho i pi ha pai khu thil cho na man thailo pia na kimang thailo cho just coin lang dong ho ta ba US dollar na ki swap le ki chai yang na he cheta ba mo jong digital payment currency de ga unbol avision hoina ta jong digital payment currency de ya chu mo hin main net phal khun flea market ki di khan bol chu flea market phal chun piha flea market to delta app sanulu le df salai pa khona me le hungum dia na flea market pham khat daps khat hungum de cho cha ko flea market na to buying and selling if people good so hum de cha sei da ma e-commerce type ma na amazon a thil ki order thei de ham delta coin a ku na chu ti ho ta bang hum le ding na ache ko mo hin e cha chu hum pha la chun delta coin chu e-commerce a hong ke man thia thil ho hong ke cho le the pa la chun digital currency type ma hung function di cho e che hum thei ne da flea market pa hai mo a men focus so flea market cho mo exchange sa mo list nai lo du na mo hin mi bang kha chun cryptocurrency dong ho banga men rong le exchange sa ki list de US dollar la ki swap ding ipp de ti bu chu hello cho tu ka ji chingan a ji ge lo cho chu hello di amo ha hi flea market na the goods and service so ipp e-commerce ta ma na flea market jang hi pi ha vast in de kyong kha hello ai banga chu iti hung function de mo de kyong ko lung dong hi na e banga mo se da flip art bang ho a na flip art ho a khong kho ngi thei ti na mom da je to ka wan ka ki bo se dan wa hi na Amazon ho ata banga ho thilang ki order the de nga sei cho te kana chu nang mi khat chun delta coin na de ya hi le Amazon a ho ai lo le flip hang ka phoi ipiti ita banga hong function de ka he thai banga sei dan wa chu na mi khat chun delta coin za khat a de ya hi le delta coin value chu e hon hilanga hi sap ki diu cho te kana chu e ho chun ipiti di ham na ani chomlam tan ki sei le pizza sei di ham e-commerce type hung hiding Amazon ho to banga khu thil ki order thei ding na chu deliver hung ji dik na to online a order to banga hi chu to banga hung function de nga sei chu
vai ga gyal chun very impossible danga ki gyal chu ong de sei dham na khe kha lo ya chna chu chu he nge ai wa chu an bol de ya na amo wang chu ngam pira sei wa na he ti dinga chu yo chun di le ga gi sam nong le very impossible to bai tham ha sa de dan pa chna ki ya a ji chu mo chu mining ki bol he chu am de dinga at least a population chu mo de hi lo chu mi hi 1 million 2 million transaction home thai pha le chun ichi digital currency payment na dinga na currency hungi thaya ti khat chu hum ping do di cho che ja chamo hin 10 million so population hi at least 1 2 3 ho 5 million ho transaction thaya hele chun very biha positive hi cho ai chi ya chu free market thene at least 10 million so be ki han lang cha ko na chun delta chu na function atiu hi cho khut le 8 9 10 million so chu te yong hi dia lo cho na maybe 8 9 10 ho chu hungi le amo te ka che 1 2 million ho chu ta hung active mai thai na abala all on list diu na delta coin chu free market hoi ta me jo si mature phat le exchange wa chu on list diu chema sanga chu sharing buying and selling of goods khung ki mang di cho digital payment ka banga na ai le to delta ten to a GPU no tabang hi pa in jong ana bol khaw ve a bol cho mo bi jong chu bol wa a bol wa hi wa nga chu ken hoi ta ka follow ya mining bo kana bol hi ana anin ko ta ka hi ka ai wa nga a sei dan wa hi bedel pai te an fiel na hi chi flea market ho ta ana bol lo ju da na sei kim chu I see okay ai chu le chun gai sab dinga chu alang khan ki sei le delta total supply jam kho 300 billion hi cho na ai le he lai la chu 60% chu free mining adinga allocate here ai le 180 billion hi ta cho 300 billion la chu 180 chu free mining hi ta cho na ai le chun 180 billion to mine to chai the di tin hello cho ka sei banga chu population chu 10 million taute in pha ka ba is that mind of na it's pha la chun market hong chi pha la chun flea market taute it does circulation chi pyam ka het dana he ke het 5 billion ang mind lo mai thei chu mind lo ding pha la chun circulation hong chu maybe 1 2 billion ham a hello le million hong mai thei da lai chu ji chu token release koi bana hele 1% ba hu cho weekly ana mining to mine do za do chu 1% bo weekly an pi do hu cho che ja chu kai sa ma hele ka 5 billion ang ki mine do lo me the ji chu pai chu 100 billion total supply ya hi chalai la chu kumgup sungi cho kumgup sunga chu 10 billion bo mine do cho na pai ang chu 6 years along 6 years sunga chu chiang chu it is a community just 50-60 million in a live chu 50-60 million in kumgup sungam dan chiti taute an mine about 10 billion am khan mine do chu mine do le ele market hunglu men ne hunglu na chu KYC mu lo to ai lo le account su lo to EPP to na log ho to ai khan isa ma chen circulation to 7 billion la hung hi chu market hunglu na chu 7 billion a chu pai value chun het to chala 1 2 3 ho hi chu na ai le gai sab tongo delta chu population ang chu 10 million khat do focus chu ai le ka chu kum ga hong lu dam kum ni kum thum ka ha poi kum thum lu jong le 5 billion ai mind do lo du chu chi chung hi ding aban long le a release stock mechanism ang khoi na hi le 1% weekly hi di chu ai le chu circulation chu ho ma hong lom di chu no na ball sao satoshi ho chu tabang flea market ho chum lo cho na satoshi ho chu digital payment currency lang hi lo pi chu okay just cryptocurrency na dan to na focus na chom che dan cha tu la hi crypto hi athang pia he na crypto hi digital currency ading mo hong ki si me chu Bitcoin Visa nong chuna
ai banga chu amo chu mi a first time asia ba chu henge alang khana cryptocurrency me an bol do yong chu aphana phachum chu le tu langa hi ang chi yong tiala after 16 years a he crypto ai thela digital payment currency mong na digital cash di ta chu digital cash ai lo wa le digital money a hi theine ding pa hi cryptocurrency vision hi chu adi chana chu e wang hi chi theinai lo na hi chi all ala hong ki focus ta chu to bitcoin ang ko digital version of gold hi lo le store of value ai lo digital gold ai lo wa le digital it is da asset mai ta chu ai wanga digital money ta ki mang thei lo chu te ka bitcoin chu ne ya hele te ka chu hoi lam khana gachia sumsia la ki mang thei nai lo chu na ka la khan le ni gam khan le ni tra bol mai thu ya hita ta nai lo chu ai chi ya chu tu langa he arhang pi project hoi crypto ho dang invest na hele ai thaya hele pi ha e hon sumi man ta banga he na man thei dinga he an bol tham kha hi an focus zep ta chu tu langa project tha hon na ile downline ho solo mine ball ho hi alung ken hung panglung pau lew chu phachom pon te wang chu phachom mong pon te wang chu pon de awangin bolo sang awang phachom te na lo du hamna ep phachom da ha ka ti chu aji chu men ne zo pha jong le mining hi chi yang na lai de chu aji chu 180 billion la chu free mining to 180 billion allocation ya maybe 500 mine do mai theu chu ai le kian ki taw te tam pe na ai le he men ne hong lu cho phal value hum de cho te ka delta kon thili hum ki cho thei deu hum ki mang thei de cho ni ter moni ai le chu phal chu min hum ti deu hum ki pan bal deu cho value hum phal chun che phal chu mining re dang chu maybe 2 delta coin hum mai thei so ai le 1 hum mai thei na tu ai 4 cho ne khana 4 to 6 cho na blind pa active mai 6 na changa na bol le 4 ya na to chu min khunung le delta coin chu value om tai ti pha le chun mining rate chu 1 ho hong nei thei chu pha bang le chu min hi ki pan pha de atama hong tam de chu e chu to ida ai sama hela na ketam ta hat to jang ko pai ne bang ko mining chi jing khula mining ki bol ring thei na men ne value om ta banga kho ai wanga chu te kana chu iti sei dam hoita na panglo ho denga chu ga bol jo ji ki thanom be se thalo chu ai wanga ho chun to apana delta coin chu mining hoita bol wa hela chun a value hom pha jong la chu mining rate ana hi su ta hi jong la chun ki pon tho de ka ti lang khana tha bia ki pa nga chuna yeah pai yang chu ka pu pa na bola 3000 coins or lock ki koya 2026 October lang le kun unlock bet dinga asain ten ja kuna sa ma pai ho chula mining ana ki bolo ja cha ne ki mo study dia satoshi yang chnew cha ho to new cha YouTube ma hian lang pai la yang ga ki via mining hi piti na chi ham delta hi piti hong chi lam ti ho cha ne ki via chi bang hoi nan te ki dia downline ho hil chu ki hil thei jap lo ai wang ha cho na bo phat lew lam pi pi om de bolo sa awang pha cho mong de ta ti pi cha sarpaken thilkhan dong ya ama sa cho developer ho ko bang cho aga akimin pha zama ai banga cho response cho kichi jap ka sa hen ten project dang hoi ve nai le ama ho project dung zu ya social media platform za chuma ama ho project promote abolo chana ai le delta te hin ipidinga cho hi abolo ham hi cho hi abol le aboina the ipi ham ibola he amo hin agot lo iding ham developer ho langa kona asaida na jo I tabang hiam na het khale ni sai pi tanga ti dan chu ipiti na sai ha to hi
tun bang for example in ka pyote so value bang chu to hi airdrop kit di cho na ala season 1 chi chai ta season 2 kit dinga se to quarter 1 2026 ai le am ho bang chu season 1 ki bolai ang chu a daily task ho ai lo le task dang ki bol ho khoi vena ai le a channel ho I follow ai le point hizat ki mu ai lo le I subscribe ba le hizat ki mu ti hovel a koi cho chi ja ho Twitter followers en lang ai lo le YouTube subscription hiong le atama tam thei cho na ma ho hi cho khu delta te ni bola bol lo ham ti cha nang se dan chu I khat social value to ba ho atasum ne ti dan chu na atasu hi jong le tun mong han ti na chu hi lo hiong le ama ho bol banga khu ipiha I cham ba ga geldan khana cho tun delta te khon example in a YouTube channel ho minor zosin subscribe bolding in an say tawe na ai le tas bolding an PYG a chu minor zosin bol the chanin ki bold to subscribe ga ki bold to ai le hi cha ku na chu amon chun a subscriber ong chu hong le tinga le chun a project ong chu hong expand thei di cha hi chi ding chu a dei lo ham ale ep ti da na eti ta banga he project dang ho banga he a bol lo ham ti cha e chalong chu le amo kyong amo hin e chalong ho hi thu pi sa de se lo ham ki hello na amo hin daps long ho ti ho tabang go ha focus so ham ale mining dang ho banga chu I pi ham social media langa mo viral jing ti ho chalong ho ko hi be se ke lo na mo chi pa cha ka ti cho I piti de da na cha mo hin amo silent lo pau hi aphat chum aphat na advantage zo ham ti dan de e sei le chun tanang se ho ta bang chu hoi zo chu ka ti chu promotion a dinga na aya hoi ya e banga mo ni chulang ep e chulang hi ebola focus om thikyong ka hepun e banga chu amon khunung le a project wala ong success jang hi war mo lo ham ki hello na ama ho boy pi hi di pham daps lang ho pp veleu chun ro mer ma kho pp ham a boy piu che cho lang bo ka focus e wanga chu na se banga chu he nge ama khon ecological funds pham incentive fund pham kha ko yu cho he chong ga amang cha han lang cho ta banga china social task ho na ko han pp han nang hele chun ti khat jang chu he ai ba mo khon chilang dang ta phal ki lo mo chun athu pi sa lo ham ki hello na he chalang chu ipti ham amo idea ko e gelda na wang chu chita bang chu an bol wa hele community sim na dinga cha hoya hoi cho chi chu na gang chela mi tam da hung lu jing theina ai wanga chula khat vyang chu ka gamin pha jam hin ai wanga chu a response chu hoi ka sa bi hin ke ong kan se chu masanga suna Twitter hi ai theile mi yo sen follow hitin hicha ko na hin ichi amon aji chu 10% hi cho da denga hi fan ang koi hi cho aya sorry fan katile supply pa khona akoi cho ai le ka se ya hele chun adei lo adei hi bitin ai wanga Twitter pa kho follow theding in phone masanga apia display masa ko kate an ko na ai wanga mo chun tham khat piha masanga iti sei da ipp ma kho chombe a man kit wa na I pa kho I cho lang da ta phal kit lo na ki long ka het lo chilam a reason cha sei di lo na sei di lo a phal lo na e cho ga bolding chu chu ade lo da na chu ai le project dang le delta backbone ti jeng te amai ICP a kisim hi cho na chi chu ICP hi
adang ho sa nga advantage I chana ham tiang chuneu khat nen sai pi tiu ha ICP kyong ICP lang ka ha he thia khatve Twitter space ka zauna to Epibola Delta in Ethereum hilo le Solana ho choose lawa Delta zo choose from ativentin to en kitipa ho ama khon holim atu speaker ya asaida na chu ipiti ha sai chu Ethereum to Solana sang ICP blockchain khu hoi zodana kha sai wana ai chi ja chu a hi e tiang tu se aban rong le a sai dan wa khu ICP khu on chain dana sai chu o pi ha centralized hi be se lo adang ho blockchain dang ho blockchain decentralized te bang ba centralized thim ta bang ha sai wana ICP blockchain hi fully decentralized tin echi ajang khu he ti wana abarong la delta is mo ho ICP operate ki bor cho ipjenam tile ICP blockchain a kiran thene da ho to ICP token khu piha sarkar fear thunji ji nga hia echi khu crowdfunding a gona ki pi hia khunung le delta app so ham hi piha si centralized son te kana cha bang bole Twitter ho Facebook hong function ji lo to ba ho chi ta bang problem am lo de nga chu ICP blockchain a len ya na ICP hi iti jong le ki shut down thelo cho iti se dham a thau tu pa chu supply na bol phat phana hele chun ka le Twitter ho hung boy ji ta ba boy lo ding ta ba sa na Icho khave mining adang dim set abon chika kinung bol thelo evanga delta chu buina I man nei lo zo chiwan chu ka het them kan gel do mining da ojo se lut le mat pum thai thelo Twitter ang lut zong le ta chu chamkha zo delta chu ka lut le delta wan chu I ma cha buinam lo running chi yang adang ho mining chu chamkha an hei thelo cha zan ke thim langa pum ko pum song na khana ba hung hi thei be mining adang dang ho cho Twitter space ong izawa le a exchange ho het ha thei bi sia subtitle rom lo le Twitter ko na ho jo simple English ti ho bo ke thei ki tan ko zo he on he zo hello kilom lom zo ke Twitter a ipipen khuna sem ai lo le mi bom hon a host pen khuna sei ha ai lo le mi bom ho chi kha de bo chi ho to banga na ai chi WhatsApp group se ba kai ta banga WhatsApp group se ma ipiha e ho ka la de nga na mo bol ho he bo wen tin mi bom ho he kyong kha het ji lo ai banga khat ve delta cool team ti taw ta amon a bol wang ki ti sat chu speaker pa chu English accent ho ya na en ki pa chu kat ama chu hoi chu ama na bol chu khat ve bo ya na developer ho ai le tun ke thei dom ji na cha American accent ai le chu het nok jamana amonga jong a grammar man ho yong a grammar het tong ki tu ji lo cha an le bulwan se ting le ima ke ji ta lo aban jong le delta hi a hoi na chu pham ti le I piha programmer khadin an bol do cho haida ki khatna amin chu haida ki ti hiya te kana chu bitcoin simpa sa to si ki ti tabanga chu haida ki ama amin chu haida ki sei be me hiana ziu nazi ho ila kilom ama chun te ama chun piha delta hi an bui phian bol do ai cha ko na chu tua cool team ho jong hi ama ho piha alam chum choma capacity dung zo ya chu aji chu ki ho theu chu email ana te kala chu bitcoin ang chu satoshi to chun mi bitcoin na forama ani ki ho he kati ki ho ba ta chu operate mi ki thu le le hu chu aji ta bang haida to yang hin to cool team ho hi ake
email ki ho ji wa ja ko na chu all ola ama ho capacity dung ja chu ata ang ki mu yong hello piu chu hai ta chu all ola cool team an hung zau ya na to a cool team ho yong khu ki ho pi lo siang khu e ho ta bang bang hiu chu hai dai na akila lut na khat sung Nigeria project he an ti wa ki thang wang chu hello je wa chu hadang do nom le dang wo alang khana chu alang khana chu Nigeria project jong le hita avia to holo phiam dan chagati adelta background khola hele chun na there's nothing to complain here so complain dum lo chu even na hele delta tabanga mining di chuke wang chu piha satoshi zo ai lo wa hele satoshi te taw te satoshi zo apana mining kangol pi hi delta bo chu adang ho chu just na khana ka bor jing thu ya delta tabang ahum de kan het pha lo chu delta hung ma pana chu ge satoshi mining ka lai ka ba sa yang ta pai iza mo na nei tam sarpa hen sai tang chowa bang hi sei lo de na je chu hi weakness strength na hin na weakness strength ki chu mi the sa ngai lo tu nai la min te na ole bana wal tam he jong mai thei he jong lo mai thei na pai ta bia khatawin 10k 20k coins in en so zong la lung ne din ki tashi do tim ji cho ting ki sei le je hope you i downline o ga ve sa ding awang zo ga so ding awang zo i thei lo zo mi mo solo in mind ho ve sa le ti a ta bia ki solo zo e ya zo mo to ti le nga mi bang chen 5k ho bo ki nei na ti zong le aku cool team ma pang ho khu ken mai piha mining ho mining in bor zo ken marsa ka bor ya hi chawa honglut bet dong mo hi cho ai lawa hele ti sei da ha moderator ho sa nga jang coin tam nei rong yum so cho moderator ho ti le mi am ho piham the dap so piham am ho thie mo ya da ai cho ko na wang chu phi nge ecological incentive ti ho cho kho mu mai theu ya na koi ma am lo hita ni ra tam mi som la li dang yam mi se gem kha bo yum kita mi ko yum be mi ko ken ra to de ha ale dong ki kha listing partner le listing al hin ting ale na $1 per week $1 chi sa da mai lo le currency chi sa da mai lo le online payment Amazon Google payment cho dunga za ding dollar pi do ham bi ke thim lo cho bana kya hai boina khat kin comment dep comment a ko bola le lut thelo hel ka comment ka pi thelo hel kha nam cho nang latest information news na tia jan hi dunga yong nan sei pen so impressive tia ga da sei banga ga asu dang le lut thelo hel aji o mai dem che pen chu kha cha phone khana khom ji na phone e pu le kilom thema na kyong phone nia ka mai nia a hoi mo pa zo a khu ka phone a hoi lo zo pa ho ki comment the a hoi pa ki comment the lo ti da bang khat na phone ina pu thim he dam ka ti so ai chu ki comment the yong la khana do boy de lo pi di news so ho sim di mai ya na the comment nom jong la chu comment the na comment the ho de lo pi kyong phone ni ka ne ya khat pa ki comment the lo na a phone ina pu hin da ka ti chu na za ale to US dollar an pi to listing thing le per week nga ase reward ham pi depend so e khade chu a value chu dollar value ki hisab de ya na ai wa nga chu
te kana chu crypto dang ho banga exchange sa ki lisa US dollar like swap do wa ainara iki withdraw jing diu ti ho tamo chung hi lo ding na flea market na khu e-commerce platform hung hi dia cha khu buying and selling na dei dei ne ki cho thai di ti na hi jing chu la ya khu iPhone na dei ham pi na dei ham ka poi cha chu ne ki cho ding na man de hi jing na ai chu hi chi flea market na chu delta coin chu payment currency ai lo wala thil cho da hung ki mang the ti pa chu hung do the na flea market khu hung ding ai chu pal ola wang chu exchange sa chu unleash diu na apa chom khat wang chu exchange sa amo dis lo diu flea market na thil cho na hung ki mang ding na e-commerce ta ma na amon sei chu thil na dei ne ki cho thei di hitan ai le cha chu ep nang currency chu ep na dei kho ham ti ya na ai wanga chu i thabang ba hung hedam chu invest deu ya na ai wanga chu ka sei banga chu crypto dang ho banga exchange ang ki list jing ding ki swap le jing ding ti ho chung he la ta e-commerce pi ha thil cho na nam nga hung ki mang ding na cha ko na ta veru hum ding averu chu dollar la chi sat beng dia na ai chom khadol pha da chun hi chi flea market na averu dung ja chu exchange sound ki dis ham khat hung he mai thai na exchange sound mo list pay lo dio phatalo ha hello phai nan dia khot thun dan chan yo hen mining bol wa aning koi ka he nge to aning koi ka ai ho hi wa na ai wa ti ha sei nom ji lo hi tia ki ho lim pha lo kan sei ji thu ya na a value chu amon dai ran set jing diu ti na dan tam sa lo di ham exchange a nai lo wa exchange a masanga flea market na value okay set dinga le amona set diu ti na hi jing ta lo ram na a bes khat chu hum mai thei na tham khana chu hum mai thei flea market na ai ho le ho ki ka in value in sim pa chi dung ju ya ko hung pot dem le a sei dan wa chu flea market na ko tham conflict price ho hum mai thei na ta ho nang chun te 100 coin chu $100 nei sa de ham ai lo khat chun $20 chu sorry 20 coin chu pai zanan bol ham na ta chung le ding cha kuna chu chi le di khana sei wa conflict kai bo je wa cha hung ni tin pu di chu ai chu hung chi jin tin na akin rong flea market chu thang pia khana hi ti he ti chu kai khada ti hung function nam chu ka he na tu nai lam cha pre KYC ip pre ip ham khatna hin post ong chu itabang hung wa ding khatai na hin post dan ka sim dan chu hole ba he khele dan hung generally hum mai thei chu chu nai tim to kilowa nan post dan chu na kilo ke mai chu ipti ma bol gu nam khat testnet da banga khong chi gu kha testnet ding mai te ka chu begin mo tim le ba testnet ding mai so te ka chu country sia ipi document na min has recommend pe nam he chu men net phan ding na he tem ta cha pha hoi ha til bol cha ha yo so dar ka hung mai thei ya na Aadhaar card pom lo yang mi ka nei cha i je ti ji ga bui ta cho mo cho fe nga ke sim tho de ta pi ba ngai to Aadhaar card po ki cha wa kalung dong e lam kalanga suknu lang hon Aadhaar card ki cha no ka za da na KYC preload na cho AI technology ti cho AI verification ki mang dit ti yong ka amu zap abang ole achum ka sai ha awan le
PI tabanga chu validator type ma bia P2P tabanga ki verify to trading ti tabang khalang hi ha sa ti ha sei dan wa chung hi de dan chu khat ama se bena chi AI test ne na chu ka he test ne na chu a document ho chu ma hon AI in rong ari them ka poina an man di hon man lo di ham ai wanga mian phat la chun AI plus AI onboard diwa ban le community verification nong chu to pai ta banga chuna ding ken pai chu ka het lo chu la community verification hi ti ho dan chu ka het lo ka yana bang bang chu mele kilom na ya chu validate ki bol tu pi cho hi di dan chu ta banga chung ding hi chala ya pan la ho chu te wa DSMS verification bel khat ta banga khna ki ta bang tai ma cha pang hong chu reward am ki du da chu hi di dan chu itile draw theidam itile sumu dam tingan ni iza za ane tam dunia mining ki patle zinga sumsu thei pai ding ti atawang thanom naw ya ha sa ji taw ya sam momong e tabang ko ông kia hồ nộp vô cái nó tông tới cái nó ảo thang à ilo ka na len azo ka sei pian chu hello sayo to iham ta duration api tho dewa weekly release 1% release ti ki pian chu na ai pian chu iham ta phat alap man no hon ti dam aboi ji ham ai le ana bol man lo weekly sunga so na bol man lo sun extend bol the diwam delta hi to hi topic chu isai de hale delta hi mainnet te taw te mainnet ahung hi phal le a coin khu ipiti an hin pi do adu ham ti na hiya na delta hi mainnet ahung hi phal le hin ama se bena KYC pass ho si chuna weekly no khaita diute customer ham khat hung hi de kilo wa dor ging dan chu king king to sai pian chu KYC khat na hung ki bot ni chu delta hi mainnet phal le KYC pass si chu ama se bena 1% weekly 1% an pi do na aban le another 1% weekly apen khu another weekly 1% be khu flea market na participation na bol ngai na bol wala an hung ki release ji lo de na heti saying delta coin hina hapta si le ai lo wa le 1 week nga hi 1% hung ki release ji di ne na hung ki release ji ding heti chu a first pay na first week nga 1% bang kho hi le KYC verification na pass pa nan pi jeng deu na hung ki release jing di ti na him na hung ki pi do jing ban le another 1% weekly another week nga pa khoi le flea market na participate na bot te ngai na flea market na chu aha jang hilo chu buying and selling ho ka sa ajo sei ta thung hi dia na e-commerce chu na bol phat le 1% chu nan moving na bol wa hi le delay post am den na post ti chu ki tang dan ding na bol ki phat le continue hi kit de na bol wa la chun chi chu tha claim ki thei dan jan na na bol wa le chun mang de lo na bol wa le chun next week 1% ba chu na mu lo di na bol ki phat le continue kit de na timeline num lo na deadline ki timeline lo okay among ding lo pi na bol pha le bo na nei za chu na nei thau ding
na participate pha le bo chun na nei ho cho ta cho 1% ho cho an easy na bolo mana cho minus chi ding ka la dio ti ho du da delete du da ma cham lo pi nan bol pha le nan 1% cho na hin pi thau dio ti chu amang ding imam lo pi aban rong le KYC pi ha mining dong ho banga KYC deadline ding khuti ding ki hom lo na delta chu ne account chu tun so nam ding asai chu phom tel assistant sa cho mo wa hi decentralized system ya na cool team hon jong delta te chu delta account khat nei khat chu account chu freeze bol wa delete ang bol pi thailo du na to kha thailo du na chu chung hi ding aban le KYC deadline hom lo ding yama cha deadline lo di te kana chu maybe after 5 years I pi ham to mai na bola nang after 5 years ne account na ga tha hona hele angai nya process na chi ki de jang na ka se ri ki chi ro ham la ka hai ki chi na mai ni dong ho ka di le pi ha wallet link phat a hi lo le airdrop claim phat adu da min tin cha chi bol lo le khunung le I ga gyal to le ana phachom ji ta lo na delta chu na gyal do phat phat na maybe after 10 years on hung active jong le a process chu anum na lai ding na cha chu nong na ki tha pat ki di jing ngai di jing deadline on la khat han ni na bui wal ja na bol lo jong le cha chu nang chu na kick out ti ma cham de lo na wang lang pha ta chu nong ki tha pat ki nai ro la khat han ni sung chu na bol lo ja chu coin chu kal ta lo ding ti ho ta bang na ni ri ta to hi ja tu ka sei la delta hi to active lo ho jong downline na ne wa active lo almost even khunung le a value hom pha le among chu hung le ung active thai we na active pha le chu na bonus song na mu tho ding KYC yang chu slot mulo ti hom lo di cha bona ma sa hung ti di ya na pai ho da tu tham da ban long le delta chu password om lo na shifra jong lo I ma cha ngai lo na phone number bo cho na phone number om lai sia chu ke delta chu account chu kilut thei jing ya na abui nom lo mining do ko ti le password ki hai min lo email ki hai min lo abang chu wallet shifra ki man sa lo na le to azo an sei peno prelude KYC ti pen stoi road me ma hui bena le pending am na lai jo na da phat lo lai jo na henai lo January hung mai thei lo February dam ka pu aban delta ten stable coin ki on bol di draw me na khom bela san na chong khu ken technical ta ka het lo ya sei dan wa hung hoi di dana save jok stable coin ti dan jo sar pa ki ong ka he hi stable coin ti ju de kan za ka hi ben ka za ka hi ben ro me ma khon bela chun na be ta process pham chiwung pham khon am na lai ta chong khu an bol dio ti sei ham ka he ken jo ai chalong ma bo mining hi athang pi chi dan khat I het thu khu ya na ai chalong expert pe ma chum lo ya ale sir pa ka na nangin login ding a string code ngai point ti string code ho yong ngai chalo ri da nam phone number bo ngai cha da na phone number bo the phone number om lai sia chu pe ha delta account chu na lu ding thei de na ka ve ka loi ho kan na a bo len tin string code ka nei ta poi ta man a ka man sai tia cha ko na chu lu ti tro a ba pon ti ni ka lo na a hello je chu phone number om le ma boi lo pi che ana het sai ka te le che cha phone number bo hi bo alang khana chu na phone number chu hengi aman tha ta hiong le na za ka za cha man kha ta hiong le na refer id be khun na he na hi le chun call team ten ne thu bi thai ki chu ka string code changai ta lo na pi pe no ma sa pe na string code chu na lut phan le ki process bo chu string code chu ma cha hello chu phone number bo chu na dinga phone number na lut le string code chu ban bana chu anum tha jing de ta chme process register na bol pilaya na bol banga chu na bol kit di bo chu process chu ole ama chon hilaya ina thodu I piam khat chu ki nei acid price ta banga ki ji do de hi sa
team paling benjoy gosim sedin ne lo tam ka do nun zo si ka dong chai tai start ho mi wang pan ne da zo ka lo hin mu da ne tun ta chu aban le delta hega bedinga unique ka sa chu ken rong aje chu mai ngi dang ho ti le a he nge among chu hege market lut nan te he rong le na delta hega le registration ga process ga chi dan mai yong khuna very unique cho itam koi ma mining me hitia koi ma function lo cho mining me dim chu ka ti he na nge mining dang ho ko email ho po to sign in na password tha ka ki create le yeng ya ban rong le piha three no verification hi chi to register sit so email password ho ngai lo ai bol hi chi EPCI the ham tia hi le ICP blockchain pham khat aman ji wang khoi the tiu na cha ko la ko aban la human ti ha biha MSISDN tiu ha phone number hi chi mu chamang hi ana hi them khat le le chu mi bang khade hello phone hi chi phone number hai bol hi ipem phari sau na nge hello lang khana la hi lo pi chu technology account number account to ki link le ti za da no mu ve lo pi chu blockchain khat lang thu he bo chu thoi ale da le chung hang ga selling security circle hi koilong pha koilong le ho lo ti do dan ham ba po ai lo compulsory dan ham le mandatory dan timam compulsory hello pi koi da le tun phajo chu ha ka ti chu lang khana tham khat pi ham coin tam nei ho chu ga ki veng mai te ti hu ya na keep dom dom na khatiam khat pi ha atm lo ai lo wa hi le pi ha ke chu nei le ka het thiam bar ja chu pi ha khoi ta ka family circle ho bo kit koi ya na mi bang khat chun amaran don na ko ya ai lo wa le security circle mi khat bo na koi lo num ji na ai chong ho chi sang a chu koi lo chu photo security circle chu koi lo wa pha jing chu pi ho chu kun jang hoi la ngai hek chum du ham ma khat tham khat adi tham khat mining ha bola coin tam ni ho zo ga ki den na ding mai ha na security circle koi le a koi ho zo ko bu yu ve log in tha de pha le ki koi pa number an nei lo ti ho hai ta ji ho ta bang so so ik koi lo le hoi zo bo pha zo bo ai ba nga chu pham i ham ta cho problem ya on cool supplementary mode cool team ho thua chana ja ka se ma discord cha chu thei ai ba nga chu ai chei the ti ma na chu mo bo lo den na ai ki jila lung kham di om he la ma chu bo lung kham di ma chao mi be ai to ka se pa ang chu a sim card chu black ala ja chu hung mo thi chu ma chu na aman sa ang lo a thie ti chu ai chu a number ma chu office ga la gol le ama minai ro ja chu dar ka ppa ki la lo ja che thei lo na a number ma ja la thei lo pha da chu ka del ta ai the ti pha da ka ho pi chu ka ho pi ai ti ka ti le ai khat an ball pi event ne del ta coin ja nam ko de 40000 na ai dai di chu tham ta nei chu no sa mo 41 tam nei thau chu la ki pa mo mong ve ta la akan na ta poi tia kha ma chun an he ai ka sei pa discord langa ki bol ta chu ai ba ma chu refer id hong ani het ja chana refer id yang tham khat poi mo jap cha aji refer id to refer id yang he na poi mo chu aji chu i ham ta problem ne pa le min refer id to register phone number pa chana cha ka thong ki check to thei di hi ana chite ni chom lo chu ba am lo jing chula ta ki ba ne ka refer the id ge cha to ka sei rom chu refer id pa ang chu ki het poi mo chu aji chu
ยามตาอะคนที่problem องพาเลเจียคนน่ะกิเทเทดียานะabala phone number ใช่เลยมีอยู่จริงแค่ดียานะ phone number phone number จะมีอยู่จริงแค่อิงดูทำเลยดูหาเด้องาเทพัดเอามาเลยตะบังนี้นี่กิกจิออนน่ะบอลเทียเกี่ยวกับฮีพัดกันไหนจิโลก็ตีจูฮะสจีจูไอ้บิเลไอ้ทีละวันมันเล่นขัดไปเบะแล้วหนุ่มจีดิ่งไงเกี่ยวไม่เลยหนูมานะจ่อเกี่ยวไม่เลยหนุ่มจ่อไอ้ว่ามีตำจ่อที่ mining ball ไม่ยาไอ้พี่ทำคริปโตลงจัง research ที่จังฮิตเราบังคับจนสมกิมดินามที่อโมกินจัดลงไอ้บางอ่ะย่อ study แต่บาง study ให้เลยจนที่ใช้ทำกะโมโตที่ใช้ทำกะโมดาวเดียงให้เราเจอmining จังเห็นตั้มตากระบอกชัวดังให้ตรงนั้นเดี๋ยวตาบังกระบอกพิมพ์เราพิจअच्छा अदम हो खसै दे उम हे ana mining ball la je mia ala adang iga de interlink ball hi chana hoi mo he them interlink chu hoi chu mo chu funding yang ho wa na partnership jong hoya na Google ka het kilo Google company ho ti ho Microsoft ti ho to khon partnership hu cho amo khon funding za jam investable ba funding na piu cho about the New York Stock Exchange ti ho yang na so ho amo chu a ji jam lo pi cho Mars a ki pan hiya a population of 5 million thing pe ta khula warta na interlink a ho khod interlink a hong zo je ko delta hong zo le leng to yeng ju ta leng to yeng li da sa mong ho ji a khaya khayin te banga pi ha tham khat ho bes lang tim la chi tim du bam thai he na mo hoi ta engagement hoi pen hi delta ka het so akur team ho dang hi ho pi le na hoi ta ni response ba me o si engagement hoya interlink a ko thil ha ge dong la hoya moderator ho mi ho pi lo pi sai de yang ke chra la ya hoi wa nga mo hai tho yeng na ai na mai interlink chu hong ki lan zo 24 hours wa ka bol phei ta bo chike ka bola hoin te ti wang chu ka kin cha hoi ta ang chu ka bol tho na chu ai wanga chu ama sang ang delta zo yo ka pum de ya ka dei zo na la bo interlink hi January February March sung ko asai jap win hinam first road memo sim le kum ki chai ko ne hello le kum tha ti wa se ya na kum tha chu ka kin mo na chikin first ko to rong tin ban le ma ko pi ha delta ai fail that nai cho I ma cha ki su mo ne dim lo interlink a ko du da am ho wala na trap ball ham ai lo I pi tham khat ko hum le mai thei na tham khat ambassador lang ki to khun tam mu za win dang ho ko tham khat airdrop hoi ta ta mu ne de ngang ko pi ham stumbling block ti ham so jap de nga ka mu thim cho enge pm hsc top za ong be kin lung fair pen chu delta ong fair pen chu delta simple that unique that yeng
ตัวหงลุกลอยอย่างแม่งาเดียวตามอีปิติดหำงาดูตามหงทาหงลุทาฮอจอจองเทมไก่ปูใส่นุ่มในวัมอีเจออนไลน์มีติ้งหัวเฮาลิมเทยหัวฮีมาสังอาสาตุชิกิบอลลายาขัดกันบอลคอมปีหัวกลอยหัวจอมหัวจะเทียมหัวยามหัวละอีตีหูตามกิฮัตตะลาวอาก็เห็นอันนั้นว่าร่างเขาหัวจะละเลยอะบอลอะไรนำมาช่วยทิปชนะบอลละไอ้พี่ฮัมทิปชนะกูอากิบอลมาจนgenge zanila zani tu jinka ma chu dollar $13 aga mu chuan ta do sa chu kam wa ma khon ke ngan si ngam thia lo group la kho information pi le chu ngan si yum ta ai bang holim langa cha mo hong le la the ya na ke hin masala jaw lo chu ke thi ya ta chu hoi shalin ta sai han no ta sai no nong lu ta ham sa pa kita pat kin no le yeah 800 something bo hin la oi ti ai ka nga zo dia na za tu la ai ya ban di jang a po kin nei na la ai za se me khun twai khunung le mi ang zao di dim siat na lai min ni khan le ka an mai di regular mining khat kai chake to pass consistent ne at na to pole cho lam ppm di cha regular mine di cha tamai ki sa bo ni khat ime he dio mining bo ka bui pg sala dang an ka khet mining like ta he to ai pyong ki bol ding ni ka ban lo mining yo ta ki bola mi hol te chan ki hol le chi cho mining to team ne ki sima ha bolana bola chu kalwal ma dang ho ti lama mi dang ho di tabo chu aning kwai ka dang ho di news ki ti ho chuna ana sai nu han lo ta ma ta pinati wan tip cha do tam ma sai din he na lo tam nang in hin dong tong o nang thu do tung ju ya topic chi ya na ai chu do di yong ka he mining timing luna ka mine ko hi jing ya dang bol we de ka he pui ai cho hin dong tong o ai se mining na bol dan ho chu do nom khat be am lo ti le sum mo ta ti ho ta bang dong tong o ti le sum mo de ta le sum mo de na coin delta coin sang khat ta bon ke mai do la sun sang khat ka ti sang som be wow lạiจะจัดจุดเจอให้ละมันขัดเวทโบเห็นอะไรอ๋ออีจัดใจที่กันอาเราทั้งหมดนั่งอาตกาจะไม่นิ่งบอลเดียวชละ market หลุดเราดิจุดso na ta ka tu market lu sa lo dio he ki ham bole to te tu han hi te tha nu na yo se ki chai al mo to na ni het ho cha hin sai han na ka ngai dei ta ka pung ka khat war kan se ta chu sai ta ngo ki za lo che YouTube ada ngai le chu record ka bol ya
ก็อย่าทาเบะโซลงากันเซโลโหนังอินนันโตอาเลจะท็อปปิ้งอาจิลุดดิวอะโคเตโลเลงาดิกะติวตาเซงาดิกะติวเลน้องๆลุดจัดเกงะเทอิตาโลke fatla sala kam suwi dano son ke na tau tele ngạ tiêu tam bị đi hầm đồ nôm nhiều lên đông vô trong phật cái dòng này kiểu thầy là đấy sẽ giang không luôn này ai boy giang khang hậu giang khang hang gitu ngạ chúng tiêu tam lấy bị đi hầm mang pa ale ngạ ta tao hen le sai dim lo pia le sai hiu sai chai tao hay là mong phao tin cái lệ các ngập phao lệ khát về bị tình hình gồm cái tình cái hậu kiện là hết nè hỏi nghe chỉ số hỏi mong phao thế